Hakatayo balala ka kunhun jong kibri kibatri mansobha banyada na jong penjat ya kamiram o kilapan pau perthai ya ki kendon kibatmai jong ke sarkar pedeng ni ka draft EIA notification na ka banta kitu kiba pentre ki kam kiba penjat ya kamiram o hakani kata yoru kani ka kunhun ka klem song thaj bat klabut din biang ya kani ka kam banam ailat ya ka jong temu jong ke sarkar pedeng da ka balet ya kendu sai ki board jong ka ki HADC Hak artarik matau benai jeliau arjar arpau kidikot jangka kunhun Green Tech Foundation India Meghalaya kilalit ikendu sehu Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council ubat Titos Starwell Khan. Ban kerpat ya kaki HADC bahkan putdian nak kebentar ban om ailat eksorkar pedeng bahkan pun urlong ya kendon bertemai nak kebentar kitu kebertemu ban penteri projek beper ki penjot ya kemeram au. Katkum kejing itu kinong ilam jangka Green Tech Foundation India Meghalaya hakatayo balala apa kejing ilam jangka Shongkonor uba H ban seudor nonglang. Kajing pentip badang sian dakatanat environment forest but climate change jangka sorkar pedeng laong banang ni syakmat ginu ki kunhun ke bertemu ban sengi karkhana kim dan kamcu ban penlong hi rensan mani osong ke surupat ba banyo kejing menjur haswa ban seng ya ginu ki karkhana ni ki projek ti marpok kendo. Lengba kini kecing pentip joko sarkar pedeng loong ru barang ni syakmat ki bertemu benseng karkhana niki projek di marpok kendau niki diwei pat ki projek ki bakta ke mariang kilala bandang sedang hak joko por kendang apply ya ke environmental clearance batla dalap hadian bakadon kejing penjular ke mariang kin syusya dan kuna te ka jingi kendu jungi ya i CM menta singi kolong baik tang bangin pentip nama kumbangi tip kene ka drafi kam dai na po state kadai na po Ministry of Forest and Environment jong kesurkar India te kejing keren jungi mila ai ke memrendam yi ba ngisur kuasi ba in pedlam ya kane ka notification draft 2020 kai kata ka impact lada on implement ya kane ka notification ba kumangaloong makanumdon syu kata ka public hearing kanumdon syu kata ka public consultation apa sedang ginu ki industrial project but kabar kalong bala ailat ye gini project bandang trikam syakmat kat baya kata ka environmental clearance endang pha ye ki bandang apply kan but kawi ni appeal ru ya ki riurang ba kumangala dabong khamtam ba hak kini singi la da ba ngini pedlam ya kan draft nama lada pila pai thi nga thrai pensa kubur ba balai ngimi syakmat nama takani draft kai kejing kta bat kai empak ladan penteri kami kan